clear tu te chibai leve kule tun tum kan video a chuan Mizorama sawrkar hnathawkte hlawh detail le hlawh chhut thei dan kan en ho le don ani kan hria theongin Mizoram sawrkar hian 7 pay a hmang meka 7 pay metric stable manga sawrkar hnathawkte hlawh chhut chhuah dan an hlawh details kha kan zir ho don ani Mizoram sawrkar hnuaiah hian department hrang PWD PHE agriculture horticulture health food civil supply fishery school education kan ti le department hrang somriat chuang kha omani chung department ate chuan sawrkar hnathawk group A group B group C group D kan ti te khan om le ni group A gazette officer te hi MCS MPS MIS MFNAS AESDO superintendent of police AEO research officer kan ti te le dang te an ni a group B a hianin gazette le non gazette officer an oma gazette officer le non gazette officer kan hria thiam thei dan tura chuan group B gazette officer kan ti chuanin sil nei phachin document attest thei te khan ni a group B non gazette kan ti chuanin sil nei lo attest thei lawng chi kha an ni le ta ni hello friends winzo hi in lo mel hriat to em captain cool meu point tun lai chu game sa khelani winzo a hian game cha hrang za chuang lai oma winzo team mania lutla I game du piang I khel thei don ani hetiang hianin ludo game kan khel du ni chuanin ludo kan select anga ti chuan midang point an ron join ve anga game kan khel ho don ani a few moments later yes ka chake ne na ka changa ti chuan poisa hi ka account my wallet ka transfer anga osam takin ka withdraw to mai don ani chutiang zel chuanin game cha hrang za chuang lai kan khel theya kerom cricket le pool te po kan khel thei ani a harsa lo tiru winzo FC lo download la poisa lo hlo chuak ve ang che app link chu video description a hian kada e group B gazette kan ti chuanin inspector of police income tax officer forest ranger excise inspector le adang te kha an ni a group B non gazette B ka chuanin JE UDC SI ASI staff nurse middle school teacher high school teacher le adang te kha an ni le ni group C a hianin LDC constable head constable section assistant kan ti te adang te an ni a group D a chuanin group D 4th grade chokidar pion cook washerman kan tiang chi te kha anom le ni sawrkar hnathawkte group A B C le D hlo an pay sha tur chuanin 7 pay metric stable pay scale kan hriat ma sak kha angaya 7 pay metric stable hi lo zir chiang ma sataila Mizoram sawrkar hnathawkte hlo hi 7 pay metric stable atangin pay level 1 atanga sompali in kara khung le na ni a chu ahniam ber chu pay level 1 asang ber sompali tinani tichuan group D atanga asang ber group A higher grade level sompali ten an hlo za chu kan chu chuak ton ani level 1 chu group D kan ti kha ani a group D level 1 ani a group C ho bi kha level 1A atanga 5 in kar ani kan chin chi adonia group B gazette le non gazette officer te hlo chu level 6 atanga 9 ani a group A gazette officer ho kha level 10 atanga somle pali in kar kha an hlo zat pay scale chu ani hlo chu dan le salary kha an en le taila Mizoram sawrkar hnathawkte hlo hi heng basic pay BP dearness allowance DA house rent allowance HRA le special compensatory allowance SCA table khoma tanga siamania salary formula basic pay BP kan ti hi allowance tel lava hlo chu hlo pui kan ti thin khani a dearness allowance DA hi 36% of basic pay ania house rent allowance kan ti HRA hi 9% of basic pay hlo pui atanga 9% zat kha house rent allowance a hian hlo ani tin special compensatory allowance SCA hi part A part B part C category hrang khanin khopui chung le thingtlang lam posting a zir khanin an then hrang le an hlo po kha ain ang lawani atlang pui thu in part C aizol le chevel khopui chung share chief champhai scholarship ma mit aizol district chung ang chi a khanin e a hlo hi kan generalize anga an hlo khatle min e a niam hretani part C level 10 le achung lam aizol le chevel kan ti kha part C ni ta level 10 le achung lam hlo ho tan SCA special compensatory allowance chu sangthum le zali thlatin ania level 9 le hnuai lam hlo ho tan chuanin SCA kha sang ni le zasari thlatin ani thungani
long tlai le sia ha area chuan khatiang hard posting ho tan chuanin pat a le b category an oma sangli le za tanga sanga le zathum in kar thleng kha thlatin SCA an dong theiani lo chu dan example han en le taila MPSC MSSSB le department Hnaruak advertisement an ti chua hianin salary a khan an hlo za ta khanin pay level zat anon tilang thina an hlo za diktak details kan thadu ni chuanin hetiang hen kan chu chuak don ani LDC Hnaruak en taila pay level 4 sing ni sanga zanga tanga singa sang ruk le zaria tin kar anron titani omzia chu 7 pay matrix table han en taila pay level 4 kha kan mutani level 4 at noi zone kha en thataila sing ni sanga le zanga kan mutheita a hei hi basic pay chu ania starting year first year basic pay ani en thazel taila topa hianin singa sang ruk le zaria talo omta a hei hi kumsom ni pariat kai sang mi alovin LDC hnathawkte se kumsom ni pariat nuwa khami khan basic pay tur chuani amai ro chu tuna hianin kum khatna a basic pay chu LDC level 4 khanin singni sanga le zanga a hlo ati chuanin salary formula apply taila salary formula chu basic pay plus dearness allowance plus house rent allowance HRA plus special compensatory allowance SCA khanita tichuan basic pay a singni sanga le zanga 36% off 2550 kha dearness allowance alonianga HRA a 9% off basic pay to 9% off 25500 anianga tichuan SCA a hianin part C aizol b kha kan ti don kan ti to kha tichuan level 9 noi lampang ani wang khanin sangni le zasari SCA thatin kha ni don ta ni tichuan khang pali kha kan bel khom ta tichuanin totala sing thum sang kwa zurk somsari panga alo chuak ta chu starting salary turin tani amai ro chu siha long tlai posting tan chuanin SCA kha sang thum le zari borvel anianga ti chuanin awain thlatin singli borvel kha singli zathum somsari panga vel kha an hlo padai donani na soita kang khanin hard posting le heta aizol district khopui chunga SCA khain an lo wang khanin hlo khatlemin adang lam ve donani LDC kumnga an tho nuwa khanin an hlo za tur chu han chu le taila serial number 5 hei hi akumza zelania serial number 5 kha kumngan tho nuwa tina ni maya level 4 zone khan en phei taila basic pay hi 28700 kha aloni tani basic pay 28700 kandanga dearness allowance 36% off 28700 plus 9% off 28700 to HRA aloni tanga tin SCA 2700 kanda anga kan chu tanga singli sangli zathum som panga vel alo chuak tani MCS en le taila MCS chu pay level 10 anita chu singa sang rukza tanga noi khat sing ni sangli le zanga inkar ani pay scale kha ti chuan chu don taila salary chu basic pay plus dearness allowance 36% off basic pay plus HRA 9% off basic pay plus SCA aizol district ani to tin level 10 le chung lamani to wang khanin sangni zasari ni to lovin sangli le za ani to don ani ti chuanin basic pay a singa sang rukza plus dearness allowance 36% off 56100 to 20196 alonianga HRA 9% off 56100 to 5049 alonianga ti chuan SCA 41009 Syria sanga le zali somli pangavel aloni don tani tichuan MCS sa kumnga lo thoktaila dearness allowance te HRA te kapung mi alo ta se entinan kumnga nuwa MCS honan hlo tur chu kumnga khami kha kumza tina ni a pay level matrix table khan entaila tichuanin kumnga nuwa basic pay chu 63100 singruk sangthum le za kan mutani tichuanin hlo tur chu basic pay 63100 plus 36% off 63100 plus 9% off 63100 HRA niya SCA chu 4100 anitani tichuan lopum pui hi sing kwa sanga zanga somkwa le panga velani donta long tlai le sia ha velan posting phei chuanin nuai khat chuang MCS khan kumnga an tho nuan hlo thei donani ka soita gang khanin dearness allowance hi kumtin deuh thoti san ani thina wangin hei a hian hlo hi asang dai don ti kha hrithiam ta ila
ti khan sawrkar hnathawk te hlawh chhut dan le an hlawh zat tur awm ang ari ruang chu kan hre thei ta a pay level 1 atanga level som le pali thleng sawrkar hnathawk te hlawh zat tur tlang pui han tar lang ta ila hei hi an first year salary starting salary zel kha ani don ani tin NPS National Pension Scheme a deduction shrim 10% deduction kha telwa an hlawh zat tur ani SCA a hianin aizol le khopui chung big posting angin kan chu chin dona average kan la dona khopui pon lam posting tan chuanin heng kan chu chu ai po hianin atam hret don ti kha thiam ta ila ti chuan hlawh zat hetiang hin generalized style group D level 1 singni le sangriat group C a hianin level 1A level 2 level 3 level 4 le level 5 thlangania level 1A a hianin a hlawh zat tur chu singni le sang kwa borvel ania level 2 sing thum sang ni level 2 hi police constable kan tiang chi kha an nia tin level 3 sing thum sangli le zatni level 4 singli level 4 hi kan hriat theongin LDC head constable kan tiang chi te kha an ni thina ni level 5 a hianin singli sanga le somli borvel an hlawh don ani ti chuan group BB ka kai taila group B a chuanin level 6 to 9 ani ta level 6 chu singa le sangli le somthum be vel ani dona UDC level 6 chu kan hriat dan tlang puya LDC ania chu singa sangli le somthum bor vel ani dona ni level 7 hei hi SI staff JE AO kan tiang chi te khan nia singruk bor vel khan hlo don ani level 8 singruk sang sari zariat le chenga tin level 9 sing sari sang kha ja sari somni ani don ani ti chuan group A a gazette officer china kai taila level 10 singriat sanga zali somli panga level 10 kan ti chu MCS NPS AESDO kan tiang chi te kha anita level 10A sing kwa sang sari zakwa som panga level 11 a hian nuai khat sang ni zani somruk panga level 11A nuai khat sing khat sang thum level 12 nuai khat sing khat sangria thum somruk level 13 nuai khat singria sangni zaruk level 13A nuai khat sing kwa sanga level 14 nuai ni sang sari le zali thatin khan starting salary an hlo don ani ole ti khan sawrkar hnathawk inia I hlawh pay level zat I hriat chuanin salary formula I apply nga osam takin I hlawh zat tu details kha I chu chuak thei don ani tin sawrkar hnathawk ini lo mai theya sawrkar hnathawk te hlawh zat I hriat du ni pon khatiang khanin formula kha apply nga I chu chuak thei don ani ole hriat thiam lo kan nei ni chuanin comment lama kan lo soi don nia